Tshifhinga itshi tsha maḓuvha a dzi holodei ndi tshifhinga tsha matakalo. Zwo ralo, khombo ya bvelela vhathu vha songo lavhelela hune lufu lwa dala sa mbava. U vha na ndinda-khombo ya vhutshilo ndi iṅwe ya nḓila ine ya thusa vha miṱa uri vha songo lemelwa musi wa khombo. What a breadwinner might feel is that he or she would like to leave enough for the rest of the family to replace their lost salary. So let's make an example. Let's say someone earned 10,000 Rand per month. If they want to ensure there's enough for the family to have that 10,000 Rand for the next 30 years, they need life cover of 2.4 million Rand. Varengi vha khou tsivhudza uri vha dzulele u ṱola uri vha ṱhoga masheleni a linganaho vhugai a ndinda-khombo hune a ḓo kona u badela zwikolodo arali vha nga ṱuwa fhano shangoni. Always remember, when you die, your debts don't follow you to the grave. Unfortunately, they follow your loved ones. So to protect your loved ones and to leave them with some legacy, make sure you have a life cover. Vhaḓivhi vha khou eletshedza uri u ṱanganyisa ndinda-khombo ya vhutshilo ya vha tshithu tshithihi na ndaka na zwikolodo zwine vha vha nazwo ndi iṅwe nḓila ya khwine u fhirisa u ṋanga vhalaifa. Izwi ndi ngauri ndinda-khombo a si tshipiḓa tsha ndaka ya mufu. Zwo ralo, avho vho ṅwaliswaho a vha kombetshedzei u lifha ngayo milandu ya mufu. Your life cover as well as your pension fund benefits do not form part of your estate, especially when, as far as your life cover, especially when there are beneficiaries nominated there. So you have an option is either to cede some of your life cover towards your lender when you have a mortgage, or you could actually rather nominate a beneficiary. U sia u ṅwala wili kana ḽiṅwalo ḽa ndaela ya musi wo no ṱuwa fhano shangoni ndi iṅwe ya nḓila ya u vhona uri ndaka ya mufu i kovhekanywa u ya nga lutamo lwa mufu. A will is very important to make sure that your wishes are carried out upon your passing. If you pass away without a valid will, the interstate succession rules will apply, which means that your assets might not be distributed as you wished. Khombo ndi ya uri arali vha lovha vha songo ṅwala wili kana ḽiṅwalo iḽo ḽa ndaela ya musi vho no ṱuwa fhano shangoni, ndaka yavho i a wela na zwanḓani zwa vhathu vhane vha sa khou ṱoḓa vha tshi vhuyelwa.